Pozdrav dragi moji plesači, nadam se da ste dobro, da vam nije predosadno, a evo tu smo i mi da vas malo animiramo i damo neke ideje za treninge kod kuće. Ja ću danas pričati o osnovnom koraku džajva, o onome što nam je najbitnije kod tog koraka, pa evo, idemo odmah na posao. Krenut ćemo od back replace, ja ću krenuti sa desnom nogom, sa ženskim korakom, dečki naravno vi radite sa lijevom nogom. Ono što je meni najbitnije kod tog koraka da je on malen, da ide jako blizu uz nogu i da vidimo onako dosta jaku rotaciju. Jel? E sad, prije nego što krenemo, treba tu nogu podići i dobro ju pripremiti. Zatim ta noga ide blizu uz ovu stojnu nogu i otvara se i kako prenosimo težinu, taj kuk, konkretno sad meni kod desne noge, zamahne iza i kad vraćamo težinu se vratimo nazad u tu poziciju, odnosno zatvorimo. Jel? Znači, ponovit ću još jednom, idem jako blizu uz nogu, noga se otvara, kuk ide iza i vraća se nazad. To možete vježbati posebno kao vježbicu, znači baš taj korak i to bi bilo jako dobro da radite, da ponavljate non stop jednim s drugim, onda to fluidnije malo izgleda ovako. I 1, 2, i 1, 2, i 1, 2. Ono na što treba paziti kod te vježbe je da gornji dio tijela ostaje prema naprijed, odnosno prema partneru što je više moguće. Tako da držite ruke ispred sebe ili kao da držite partnera ili naprosto da su tu okvir ili možete se čak primiti uz zid i ostaviti znači gornji dio tijela prema naprijed, a donji dio tijela od kukova nadalje radi tu snažnu rotaciju. Znači i 1, 2, i 1, 2. Evo. E sad, kad idemo dalje u šose, napravit ću back replace još jednom, 1, 2, bacamo nogu, ona pada na jastučić stopala, otvorit ću samo iz profila da vidite, znači na jastučić stopala, pada na pod, stavljam težinu na tu nogu, taj korak je jako maleni, zatim privlačimo ovu nogu i čim ju privučemo, ona kao da izbije onda tu desnu nogu, pam pam, propadnemo dole, i onda kako prenosimo težinu, izradimo ovu nogu da se ona izravna, da u potpunosti prenesemo težinu i to mi povuče ovu slobodnu nogu prema gore. Tako da ona sad kada je gore, opet padne dole na jastučić, maleni korak, privučem u ovom slučaju opet sa desnu nogu, propadnem, prenosim težinu i izradim ovu nogu do kraja. Napravit ću sad šose par puta, znači ša, a, se, i ša, a, se, i ša, a, se, i ša, a, se. E sad, ono o čemu često pričamo je i ritam kroz šose, da se prisjetimo onaj 3-4-4 cijeli o čemu stalno pričamo, znači ako pogledamo ovaj jedan dio šosea, u jednom smjeru, 1, 2, to su nam dva udarca. Prvi udarac su ova prva dva koraka, znači ovaj jastučić i ovaj korak koji ide iza njega. E sad, to nije pola od jednog udarca, nego se tu malo duže zadržimo, to su 3/4 jednog udarca, ovo je samo jedna mala ta četvrtina i onda je ovo cijeli udarac. Znači ovo nam je 3/4, četvrt cijeli, 3/4, četvrt cijeli. Kad vježbate to, možete krenuti polako i onda si tražite neku sporiju glazbu i polako to ubrzavate. Znači, još jednom, šose ne bi trebao izgledati kao ja ta ta, nego je ja ta ta. Taj jedan trenutak tu zadržite. 3/4, četvrt cijeli, 3/4, četvrt cijeli. I sada da to spojimo sve skupa, znači imamo back replace, maleni korak uz nogu sa snažnom rotacijom, 1, vrati nazad, 2, jastučić, 3/4,
četvrtina propadneš, izradiš, jastučić 3/4, četvrtina propadneš, izradiš. I snažna rotacija, nazad, ša, se. I 1, 2, ša, se i ša, se.